Građevinarstvo Obić Velika Kladuša. Građevinarstvo Obić već nekoliko godina drži jednu od vodećih pozicija građevinske branše kako na teritoriji općine Velika Kladuša, tako i šire. Ova firma izvodi sve radove iz oblasti visokogradnje, počev od pripreme terena, iskopavanja, salijevanja temelja, bigovanja, zidanja, krovopokrivačkih radova te sve vrste fasada kao i unutrašnjih uređenja, a radi adaptacije i rekonstrukcije objekata, to jest radi sve po sistemu ključ u ruke. Od samog osnivanja radilo se veoma ozbiljno. Praćena su dostignuća u branši. Kupovana su sredstva za rad, vršena je edukacija, tako da je danas građevinarstvo Obić izraslo u firmu koja ima visok rejting i poštovanje, kako od strane klijenata, tako i od strane konkurencije. Visok kvalitet završenih poslova potvrđuje i bogata referenc lista istih. Moto firme građevinarstva Obić je maksimalna posvećenost klijentu, to jest želja da svaki klijentov zahtjev pretvori u stvarnost. I zbog toga je ova firma prepoznatljiva na tržištu i uvijek ima unaprijed ugovorene poslove. Građevinarstvo Obić iz Velike Kladuše je firma koja je poznata da pošteno i korektno posluje na tržištu, da poštuje dogovorene rokove, da prilikom izvođenja radova koristi kvalitetne materijale provjerenih proizvođača i na kraju da je veoma tolerantna prilikom ugovaranja posla, a pritom ima veoma korektne cijene svojih usluga. Dakle, svi ovi epiteti koji idu uz građevinarstvo Obić dokazuju da je to perspektivna firma koja ima uvijek pogled unaprijed i stalno radi na unapređenju svog posla i non stop teži da na tržištu svaki dan bude bolja i uspješnija. Zbog toga, ako i vi nešto gradite, obrati se građevinarstvu Obić, jer oni su vaš pouzdan partner.